ڕۆژئاوا نزیکی 180 وڵات بەشداریە فیستیڤالێ بوون هەر یەک بە ئاوایەکی تایبەت کە لە پۆرێ خۆ تێدا نیشان دەدا. شارەداریya bajarê bûn ji bo rengînî û zengîniya kulturên neteweyên li bajarê wan û derdûrên wê bihêne naskirin û seqayê pêkvejiyaneka dostanî û aştiyane li bajarê xwe drûst bikin vîstevala navneteweyî ya bihevgehiştina kulturî li dar xist. Kurd bi navenda yasa bû pirsên yasayî û rawêjkarî digel Kûma Kurdistaniya çandî beşdarî evê rojê bûn. ام وکه نافنده یاسا گرانیا کارمه دبشانده بشه یاسایی و بشه چاند و کلتوره و ایروجی الباجار بونه روجا چاند و کلتوره مجی خواست وک کرد وک یاسا باشداری و روجه ببن و ام کلتور خانی کردی ام پیشکشی گلک ملت بکن. لگوری زانیارین فرمین شارداریا پایتخت بری روژآوای آلمانیا نزدیک 180 ولاتان و نتویان لبون و در دورین و دژین و پرانیا وانجی به آواین جدا لیبل گووند و موزیک آلین سرکی بون ده اوی ویستواله دا تشتیگو سیاست مدار یان دیپلماسی نکاربن دنگی خوب گهینه ام وک کرد ام کاربن لودر رورا خوب لیزن دریا کلتور دریا فلکلور دریا سرانا دریا موزیک ام کاربن نامه ملت خو دنگ آشتیه ام بگهینن همو دورین جهانه. دزگاه پارتیه که آلمانیا کار جبو هف پجراندنا جداهین کلتوران لعوی باجری دکت رنگینی چاند نتوایی لباجر خو به قزنج و سود سالو خد دکت. اف درفته که گلک باشه کمروف بکره و اینه که لسروات های رنگینی کلتوری لبون ناس بکه و اف باجر چند ناو نتویه هیا. هروسا خلک بون به چه خوشحالیه که اوه رنگینیت برژینن. اوه روژه که گلک باشه کمروفوه که بجی او ببینه. هروسا بزنه بون باجره که چند گرنگه. باجره که وکه بون گلکیش اوه چند قازانج دکه. ریخراو سازی و کماله نوالات و نتوین جهمو پارزمینان سقای اوه روژه حوالبند نوابون دلخوشی وان بناس کرنا کلتورن هفدو زیده تر. یاسای ناوند کردستان کوما فلکلوری و آلای کردستان دخوازن ده ویستوال که 180 ولات و نتوین جدا لباجر بون بجدار اوجی بهنه ناس کرن لاف دستواجه جبو کردانگل گرنگن ددمکی دا مینا ولات که سر بخو بهنه ناس کرن. زنارشینو رودا و آلمانیا